Swrangchati sarik jarawo thanai 4 September ni salmari bar hapang tipra hapang ATTF tai NLFT ni bisingo peace accord ngmanna toinai khakam Yapharkha YTF tasya kongtumai rongni panna khlaiman bisingtei thanai salni office accord ngmanna toinai belaikeno khakam Yapharkha YTF ni bisingtei manjaka YTF ni GS James Deborma manjaka YTF Central President Suresh Deborma YTF ni Working President President Deborma na khoboi YTF ni Active GS Lemon Deborma tai kubuni Adongrok o salo thanai salni accord no toinai borok nangmani kok sai narka tai abo bai tam hamprai ngmano abo tibo kok sai narka Sengtini YTF Youth Tripura Federation ingai so kasa press kan thang to ta jutona Hambai to press media roma sin logi tongo sin YTF ni honorable president sin sar Suresh Deborma acting working president borong ganang Prosper Deborma acting general secretary Takok James Deborma ang soyong acting GS Lemon Deborma fighting ka sang tinin je press meet ni je mul kha sang saimano Mia 4 September 2024 sini NLFT dai ATTF ni sini Adongrok sini Indian government by kasa accord sign kheleka apno tei sang tinin kasa press kan thang tongo apno mainly the briefing khainai sini YTFno honorable president ni sir Suresh Deborma belanya Hambai sini joto media ni khata ham ta hokte bukuk sono tini oros ngai baksa sini tini of kokthum sei press media bisin tin nor joton phaima nor pula pele Hambai thajin nor joton khna ka sini tini ne bises khai sini tini ne press meet nor joton nukha sini thangnai niya sini government of India by government of Tripura accord ngai ATTF te NLFT ni bisingti kaisa government of India by accord ngai mani dai boro sini tabo jebes kango sini Tripura sani man thai sok te bebang no je package to we family bisingti je sini tamni bagai tini o bisas khai boro tini asuk bisi kodoma 35 years 35 bosor ha ya kare Tripura sai yok samar nani bagai boro tini as hal sokai Boromia ekot saingan sungnuka tebo sungnuka sini Bubagra ajaga tongu sini Bubagra sob samai da sungno sao thancha ni lamani bisingte Tripura sa thancha kaisa tongani bisingte tei bahi ke sung jotono thancha kaisa baksan khangke sung sini Tripura sa ni mose sung ade khaiman ini kebangma bororo ini bosini thancha ni ideology khaimin yelo kebangma tongu jotono jangde hamjakti tongu ro Senugui payuse sini Tripura haste wo tabu Bubagra every step bebak jagano ya kolom bake jotono no logis kobui to mais abon bayang no no koine no jotono sini o am hai according to sini ko man te shok tai inten tai no jotono nugo to na sini maharaja Pradip Vikram Mission Manika Bahadur sini home minister home secretary sini Gobind Mohan by malai mani tini boro je malai ja tei munu khanora IB director sini Topon Deka tei munu khanora home minister ni advisor sini AP Misra am hake borjoto na mal lei sini je week mama saitane sin lai thane kobo sini je Tripura sa ekot signing money government of India government of Tripura te Tripura mo thane bising te je ekot signing money te abo belanya positive thangai tongo no ke utawana di kuno wana nami kok kari bui ke mama sanai boro sainyo tongo ekor ne akajan akarin tongo ekot simi sign khai tongo kintu kuno agreement India tebo nor joton nugnai sini 125th amendment bill je Bubagra sno ko bolmani anga suno sanani musungo ani joto khakha ta hokte buk suno Bubagra je sno ko bolmani abu kuno dina thokai ni bai angno sa abu kuno thokai ni bagai bosno ko bri Bubagra oro sini Tripura sa jati bai sini Tripura sa tong kosong tongai lukurong te ye bokuno dina khana political mileage political game thangane bai thayo amon bai na sung YTF sob sumine Bubagra ne bisingte sembus kano ya apli skate tongo YTF ni je tangbatan Bubagra ne bisingte je dagi jamane sembewon tangai chetom ang salani musung je ekot je signing money sini Tripura sa ekot 125th amendment bill tai sini NLFT ATTF ekot no tibo implementation ngai zara implementation maya ni tongero nang diji to khana nang sokomori tongna ang amon sanani musung
ebo ang poinai sini takuk James sini general secretary na bot tegisa sini press briefing khainani bagi jotono no sari kaham tei khapangni tiprasa takuk bukuk song sini ma phani soman tei joto buyer rokno blaike hambai especially tei hambai ma ro tini sini YTFni central honorable president sini sar suros devor mano sin bisingo haimanjak phaikya press briefing o sini YTFni acting central ni working president sini taku prospect deborma o haikeno sini phani phaisa phaikya acting general secretary YTFni sini taku lemon deborma tei joto khapang ni taku bukuk sono blaike hambai maro especially Mia ni je ঐতিহাসিক দিন এবা লাইবুমা যত বরকনো নুখা থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া থ্রু নিউজ চ্যানেল অফ লিসিংতে যে 4 সেপ্টেম্বর NLFT তাই ATTF গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই কাইসা পিস অ্যাকর্ড সাইন খাইমানি ও পিস অ্যাকর্ড সাইন খাইমানি বিসিংতে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অবনো বরক কক রেখা যে বসকাংনি সালো Tipra sarok ni je jengzal tongmani Tipra sarok je deprive ngai ni jini un leno suppression tongmani oborok no borok buskang ni salo sunu solution renai hingmani bisingtino sini ha bubagra negotiate tough khaimani bisingte balai multiple time kok samani bisingte tini sung solution manmani sung nukha tamia hai salo accord sign khlaike Sentai ba hambai maro bises kai sin NLFT ni je dofani bagai ha ni bagai sini tiprasa bosong ni bagai fight khai dirgo din romai borok o chobawo jorito khai borok langma sasui kabang borok ni langma thui kosokha tai ATTF ni team rokno posun blaike hambai maro tai borok ni bagai sun proud feel khai haisi kabang ma sini state ni channels rok ebakha abo haike Tongi tongo borok na hamya bumung ruwe tini sai tongo ugrubad abo hairokai kaisa kok sun jotono realize khaina nango saimane ni nango NLFT tai ATTF kuno dino phano sini country ni against borok fight khlaya ko eba kuno dino phano sini state ni against fight khlaya ko borok je borok fight khemani aw sampurno dofani rights ni bage dofani solution ni bage tai dofana fiokta ni bage borok fight khlaimani bage जों बरक न सिनि YTF नि तरफ थेके बलाय बलायके हामजाक मु तै बलाय बलायके हामबाय जों तिनि जानबो ताइबो विशेष का हामबाय मा जानबो सिनि हा बुबाग्रा न ओ जे accord of signing तमनि it would have not been possible if our beloved Bubagra would have not take such a serious and tremendous effort to convince the central government I see The central government no multiple time to convince Khaiman Bishingo tini o success the accord peace sign Khaiman bagai sung ha Bubagra no belai ke sini bekhabai hambai maro tebu sung hambai maro sin honorable home minister sini Sri Amit Shah ji no bini netritwe tai bo realize Khaiman Bishing te যে over the last so many years the pressure of suppressed the pressure of নিজের রাইটস মানে আং তংমানি বড় অবনো রিয়ালাইজ খাইয়ে বড় বুঝি খা তাই বড় ন্যাশনাল মিডিয়া নি বিসিংতিবো সাকা যে the pressure of নি রাইটস নি তুই বড় বসকানি সালো ফুলফিল খাইজাক নাই আবনি বাগে তিনি হাই যে 4 সেপ্টেম্বর র जों ब्लाइके हामबाय मारबो सिनि जतो खापांनि ताकुकते बुकुकसं जे बखा धुनुगै बखा यगजगै नासिङै तंनाय र न आं अबनो खा काहामबायखे कक काहामबायखे अबनो सानान मुसुङो जे इट इज जस्ट अ बिगिनिंग अफ आवर स्टेट फाइसिं बसकांनि सालो ताइबो स्टेट फाइजाकनाय तागेस कमिटी अफ फॉर्म खायमनि न दुखना 3 stakeholders like government of India, government of Tripura, the promote and stakeholders ni bising the already corrupt ni committee o chongjak mani na seminar sini mayaganang Bubagra tai sin honorable the promote and president sir bikerang for committee o tongo buskang salo o committee ni bising o dialogue cholinai tai 125th amendment bill no dakti parliament o announce khai pass khlaine ni sung poito khlaino tini
joto ha besarokno tei sini tipra sarokno haino hai kha Hambai khe norokno o successful norok part namani bagi norok no Hambai waisa ekot nungkha Bubagra bai tabukte waisa ekot nungkha NLFT ATTF so a ekoto je sansung man abo bufudo implement khaijana busu dono akono lokodon bisase Hai belanya Hambai ni question sama ni bagai sini di kebang ma borok sini tirpa hastewo interlocutor ni mungli kebang ma Bubagra ni pengen lagi Mr. Bufur final interlocutor yang tangka interlocutor ni mungli kebang ma tam sana koksil sama sejaka but at the last moment interlocutor fakya angapun sanai je dofani chobano poito saya ado fasajo komori thamai implement ngai abo norok jato no janjani khawo sama tongai hisi implement bufuru ngai ekot signing mani jokhon abo obviously abo 100% nai karon ije Bubagra boje abo je ekot sign khai tomani abo hin ching ekot ya and Bubagra abo bani kaisa message ro let the tiprasa be in one platform sini se daito sini tiprasa ekot signing thinibo sing tiprasa ro thansa ke tongi funui man thangkai abo sini se datina implementation nai piaba singnu bo sini tiprasa ro kha buikabama singno saw hasi thum chaw tongi man yasang bobo thango yango bobo irai thango hei thango amake bui advantage man thango ni bising tinyo buikabama singno week ni wan so je tiprasa ro je o ekot sign mani te tiprasa ekot sign man tei abon bene sini tiprasa no singam muni yo hasi buni bosong ni borok ke wana wo je tiprasa ekot signing tanga kai tiprasa ro tamno tiprasa te bu kuchuk kai tanga ne piaba je o sing tiprasa hanai ro kai tiprasa ni bai ekot signing mani abon singam muni lai hasi abon se bak sabang sau kola pada abu ki chunya ne no just wait khairi sin thamu thajing sai khana ka sin tapuk James bosaka je tiprasa ekot signing mani bagai je tabuk stakeholder or the arjak committee khama jaka wo or sin Bubagra thomoi dong dialog choli nai abo already mention khajak dong and kama jara sin tiprasa ekot sign khapro Bubagra ni signature million nu ko na sana boi baksa abno tei kama biang ulta polta kok samai ko tong haisi je frunung nai o je ekot omko khoroksa particular tiprasa khoroksa jati to phani bagai sinia omo entire tiprasa ni bagai ekot sign khajak dong amo implementation nai ni bakhaus nang poito masana haisi abon nin do phani chobani oje poito sai ha kai abo kuno din success ni mania example sungjoto no bebona sung bishas ni tei sung eje Bubagra no poito ta bishas family enkai tiprasa wo being a tiprasa tei abo hekka pa hamya bi ma tei tei haisi tawana di norok joton lugnai abo kethang tongkhang kangkai joton lugnai tiprasa ekot implementation mani 125th amendment bill mani tai NLFT ATTF ekot je sign mani abo 100 upon 100 abo implement nai tai thajing sin tapu james se sai kana mani to bang ma sin NLFT ATTF no ti posi ke bo buya bui do fani bor ke ni jiti prasan do fani bororo no haisi bor phaitam khanyani bor do fana tam khanyani to bang ma just miawo social media wo comments ono to bang ma nu khaisi ang sanani nu sunga mai khorosa takuk te bukuk songna bing ti prasan no saksa wan suye borok ti prasar no ti prasar do fam thanani bagai bor do fano kujugoti sanan bagai 35 bosor haya tare buni rajyo thangai masaya manniya yongkha thampui warjari tomodongya tong kese tongoi borok ma tongya tamni bagai ti prasar do fano kujugoti sanan bagai am haijagang sanani musuma ani khakam takukte bukuk song please sen khasinani dorkar borok 35 years sini hani thangai tongoni yabulo sini how people family sing borok no belai no sini je sini bai aske borok paite je bosor borok je thangai dongni sing borok no belai na Hambai paifle amar nana tamnin ba borok kem ni bagaya borok gono ni personal benefit ni bai borok thangai tongya di prasana ucugot lanai dofat sizana bai se borok dinara skilai ni coba thangai ma tongasi awam bagai semua kesatini ate kesa lokong ni semua 250 kopi mangka abang main pajaru apa hal kebong ere kok samanti isa lokong selesai amon banyak sana si 250 kopi ni kok ya si tabu government bong abo just a scheme hai borok je ase 35 bosor thangai tongoi kya 250 kopi to joton kom si wa hai si in 250 crores beti prasana tam muthang mana tam khai mana hiang bor bu ko sana to a 200 tamni bagai sung 250 kopi sung nang hangke tiprasor united to hang kangkai sung 2050 kopi poyok samman kamu hai si
Nothing is there. Sini chung thansa kri ni bagai sibre. Tini aje 250 কোটি bor je asa thangi fight khai thamani. Boro no buto je relaxation mara na glen. Boro ni buto mawan chunai. Aro kamama boro tini NLFT thangai boro simno package tui phele boro simi chana ni hamna ni bai wan chulai ni bai ko wan chulai na haisi. So please am hai ego am hai bokol ko sing tonya woi. Sini tiprasa dofani bagai jara samung khaini final no boro no sing as a legendary his wan chula na haisi. Ini dina belanya Hambai sini Khakaham sini maya bilang Bubagra. Ini dina bini bobo request kami bising ti NLFT ATTFno request kami bising ti sal besar sih ni coba kaya punya hawa tengok sini. Government of India by central government by top chol mani ya bola ini berapa no possibility intangka. Karon kaisa na tong haisi. Hansan ni bising ti jadi no coba kaya kaya apa no apply na haisi. Kubu by coba kaya kaya aku kubu no salsa no fiona haisi.